Tarik Podcast. Hari ini kami bertiga, si Maxing pun ada. Makan-makanlah dulu kan sebelum kita orang cakap berpuasa di bulan Ramadan dan menghayati lah. Lepas tu kau sudah siap making kah? Belum start lagi makin. Belum start lagi making. Jadi sambil-sambil kita nanti sambil-sambil kita making, sambil-sambil dengan podcast shock je tu kan. Itulah yang paling enjoy begitu tu. Paling enjoy ya. Sambil kita making, sambil kita dengar cerita kita sendiri. Lainnya kau dengar, lainnya kau tanda tu. Kau exam sudah habis? Ya, syukur. Syukur. Sudah habis lah. Boleh rest-rest sudah sekarang cuti SEM kan. Healing lah. Ya, sekali Chinese New Year. Oh, okay. Oh ya kan Chinese New Year. Kau sambut Chinese New Year meh? Sambut. Oh, coba kau bagi ucapan dulu. 嗨，大家好，我要祝大家新年快乐，万事如意，恭喜发财。 Kongsi Pacai. Oh, okey. Jadi hari ini kita akan bercerita soal data dan juga investment lah. Jadi kita membawakan seorang yang bukan juga calang-calang, tapi sebenarnya saya nervous nih geng untuk interview kita punya guest nih. Kenapa? Aku punya LNPT belum lagi kena evaluate. Oh iya. Bos. Mudah-mudahan dia bagi markah tinggi lah. Jadi jangan sembarangan lah. Tapi tak apalah, podcast ni kita kalau boleh kita berani-berani mesti ada hot sikit kan. Macam teh tarik panas lah begitu lah. Kau suka teh tarik panas ke teh tarik pink? Teh tarik pink. Teh tarik pink Orang okey. muda biasalah. Oh begitu Gen Z. Tak apalah, sejuk-sejuk pun okey juga kan. Okey, so tanpa membuang masa kita perkenalkan saya punya bos dan kami punya bos, Profesor Madya Dr. Muhammad Rahimi Abdul Karim. Hello. Prof, thank you. Okay, thank you. Terima kasih kerana- Thank you for joining us. Terima kasih juga sebab menjemput. Hai, Untuk thank you. para penonton di luar sana, Profesor Madya Dr. Muhammad Rahimi adalah Dekan Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan UMS. At least you all masih sedar ada dekan lah Alhamdulillah. Bos, marka bos, marka. Marking sensitif masa-masa ni, okay? Jangan perhati. Betul. Bukan setakat marking paper student, marking juga, marking marka penjara juga. So, doktor, boleh tak doktor cerita macam mana doktor decide untuk ni lah dari industri pindah ke akademik? Terus So, daripada industri ke akademik. Alright, mungkin perjalanan career tu ditentukan oleh my interest lah di dalam pengajaran. Okay, sebab to be frank, ketika selepas belajar dahulu, alright, first industry yang saya ceburi tu ialah unit trust. Okay, sebab bekerja di bawah Pemodalan Nasional Berhad. Dan masa tu ada tahun 1992, at the time bila stock market just about to Super bull. Start dia punya bull run. Dan tapi tak lama di sana, okay, 1993 I come back to Sabah dan bekerja di sebuah syarikat kewangan, finance company for few months. Then after that kerja di Sabah Securities, initially sebagai research analyst dan kemudian sebagai paid dealers representative. Selepas spend about 7 years and masa tu adalah start bear market. Oh, bear market. Because 1997 kita ada 1998. Asian financial crisis. Okay. Start daripada tu dan sebelum daripada tu, as early as 1996 actually ada pensyarah daripada UMS yang engage me sebagai invited speaker. Oh. Right. Start daripada tu lah I build my interest dalam akademia. Macam I sebut, I started my career di PNB sebagai research executive dan selepas tu di Sabah Securities also sebagai research analyst. So that indicate how close I am dalam kajian, right? Pada awal career hari tu. And of course, kalau nak kira dari segi gaji, gaji yang ditawarkan di sini, I would say 1/3 daripada apa yang saya terima di industri. Okay? Tapi I foresee the directions of the stock market selepas 1997-98 punya krisis hari itu. Mungkin Dr. Izan pun faham, alright, apa yang menyebabkan pasaran kita naik mendadak dan bagaimana juga dia turun mendadak, dan apa yang dilakukan oleh
authorities kita, Bank Negara, Securities Commission, to make sure that such event tak akan berulang. Maknanya in term of regulation sudah makin diperketatkan. So I do foresee the future of stock market masa tu tidak akan dynamic ataupun tidak akan sehangat prior to the Asian financial crisis. It will be a more stable, more regulated, okay, more structural integrity is there. Okay. As of now macam over regulated, some people adalah industrial set lah, Mungkin over-regulated. perception masing-masing lah kan. Tapi of course kalau you nak make sure perkembangan pasaran modal tu berkembang dengan more sustainable, you cannot allow the market untuk behave like what you see in 1992, 93, 94, 96, 97. Okay, you have to put all the regulations in place. Okay, so that you tak dapat okay, put it this way lah. Perception masa tu ialah kita treat stock market sebagai casino. Right? Whereby stock market is not a casino. Okay, so kita nampak kenapa dia berlaku begitu, sebab mungkin masa tu stock market kita sedang berkembang. Alright, so ada banyak loopholes, okay, yang mungkin capitalized by those who are more well versed dengan trading ni kan, okay, dan kemungkinan sebab masa tu masih ada T+7, kemudian T+5. Alright, so you have more longer time to trade in anticipation price tu akan volatile. Okay, so then because of that, the two reason tu, satu because my passion dalam research dan juga eventually academia, and then another one is because I nampak macam stock market dia akan lebih stable, dan I would like to try different career lah, okay, career environment, especially bila kita katakan bahawa masa tu SPE ni baru, UMS ni baru, alright, and we need to develop the talent, especially dalam finance and banking di Sabah lah. So that explain kenapa I end up dekat academy. Interesting. 98 kau sudah lahir kah? Belum, Belum lagi, saya 2003. Oh, 2003, Gen Z. So basically during the 1998 ni kita ada Asian financial crisis lah. Yeah. Dan krisis tu saya rasa bagi kesan yang sangat dalam kepada financial industry dan juga ekonomi negara lah. So mungkin betul juga macam Prof cakap, currently we boleh cakap kita over regulate lah the market. And macam yang Prof Dekan cakap tadi, the market is not the same as previous 90s lah. Bila saya pun dealer juga sebelum ni kan, orang pun bagi tahu saya the market is no longer interesting macam dulu, dia bilang. They are not exciting gitu. as it used to be lah. Boring. Dulu mungkin Dekan mandi duit kali ya. memang lain macam dia punya bull tu. Dia cakap wanted saja. That one true. Salary Okay, dia. you kena tengok at the time I was dalam early 20s. You faham lah kan, orang yang early 20s ni dia gila-gila sikit, alright. You want to try new things, okay, and during that time, okay, stock market is one of the area yang rasa ada hype, okay. I remember masa tu kalau you pergi ke Sabah Securities, you will see all the car parks full. Semua clients akan ada di sana, dan everyday dia akan monitor the price, alright. Dan kebanyakannya masa tu anggap macam it is a way you can make quick money. So I learned something from that lah, alright. Sepatutnya investment ni long term, okay. You cash out kalau sekiranya you ada suddenly opportunity to do so. Tapi kalau you build the intention untuk play the market, okay, beat the market or outdo the market, most likely you will not be able to do that. Maknanya if your intention is to invest short term, you probably will end up long term. Alright, faham Okay. Sebab the only way untuk you capai quick gain is you will choose counter yang kita anggap sebagai speculative. Alright. And if the intention is as such, then my experience, it will be a zero sum game. Okay. Today you make money, tomorrow you lose money. Okay. When you average it down, actually dia memang zero sum game. Alright. So
you have to be very careful. Okay, kalau sekiranya you masuk pasaran saham, dan that is why I said the intention, the true intention is very very important. Why you want to invest, alright? If you invest because of fundamental long term, whenever you have the opportunity, when the price goes up, cash out, tak ada masalah. Okay. Tetapi kalau you punya intention memang nak speculate, okay, memang nak quick gain, so the risk is very very high untuk you end up investing ataupun stuck dekat counter yang you pilih. Alright, because those counters yang PE ratio 50, 100, they don't have the strong fundamental. They don't have the strong fundamental. So it's very much depends on speculations. Maybe at the time bila the counter become so active, mungkin news banyak tentang stok tu. Alright. Tapi suddenly dia filter out, then you tengok harga dia taklah naik, dan you end up pegang stok yang you tak boleh jual. Mungkin Dr. Izan pun perasan kan benda ni berlaku di stock market kan. Normal. Yang lucu dia tu menang RM1, kalah RM10. Nah, Dan benda yang orang tak sebut Menang RM1. Oh, menang. Okey, RM1. Untung RM1. Yang rugi RM10. dia untung 10 sen macam ayam bertelur. Rio sekampung. Rio sekampung. Tapi kalau kalah tu, diam-diam sendiri dia. Normally like that lah. I notice lah. I think during my time kan, I think 90% of the retailers normally lose money lah because of going to the speculators punya counters lah. Apa yang Dekan cakap tadi, you looking for short term tapi end up long term. Kau invest kan, looking for a quick gain kan, tapi rugi, dah boleh jual last lepas tu kan kau buat teknik kan tu, berdoa tolonglah naik, tapi end up dah akan naik lah begitu. Okay, follow up lah sama si Maxing punya soalan tadi kan doktor. Okay, you already from industry go to academic. So academic tu doktor memang minat on the research dan juga academia lah kan begitu. So what is your opinion about macam sekarang dengan data kan? Apa orang bilang data driven policy, kita mesti buat keputusan berdasarkan data, apa lagi, everything is data lah. Kalau tiada data tu orang cakap macam tak complete begitu. What is your opinion on that? Alright, dalam decision making, data adalah something yang memang we do need. Kita amat perlukan data. Alright. Mungkin questions dia ialah bukan setakat you have the data, but how accurate you punya data. Dalam research ni, when you talk about data, it is all about making decisions based on the accurate data. Okay, ada 3 komponen yang I tengok lah. Okay, satu, how the data is collected, then how the data is analyzed, and how the data is interpreted. Okay, ada banyak flaws yang kemungkinan kalau sekiranya kita salah in any of the steps, then the result ataupun the finding ataupun interpretation kita tu mungkin lari daripada apa yang sepatutnya. So the question, kalau kita cakap pasal data, memang tak ada something yang you you tak boleh tolerate, okay, untuk kutip data yang betul. So isu dia sekarang ni, macam mana you nak pastikan data tu accurate? Okay, macam mana you nak pastikan data tu accurate? Standard yang kita belajar ataupun yang kita tahu dalam PhD apa semua, so either you collect menggunakan survey, okay, ataupun you collect menggunakan time series data, whatever it is. The way I see it, you have to put honesty in it lah, especially kalau you deal perkara berkaitan dengan survey. Okay, tools yang you gunakan tu dia garbage in garbage out. Alright, you masukkan data, dia generate, you dapat dia punya output. Alright, and daripada output tu you interpret. With all due respect, ada banyak data yang kalau yang my pengalaman, alright, sama ada di UMS, okay, ataupun di masa bekerja dulu, okay, salah you ambil data, then kemungkinan lead to wrong decisions. Paling simple, katakan you nak invest. Okay, so kalau you nak invest, kadang-kadang apa data you guna? During my time, time series data ataupun all these prices tak banyak. So you have to depends on very limited amount of data.
Okay, maknanya salah satunya ialah you ambil daripada stockbroking firm. Okay, so kalau sekiranya very limited data yang you dapat tu, okay, katakan you have a very limited knowledge about how to read charts, then definitely you punya decisions will be wrong. Okay, ataupun mungkin you tak cukup kumpul fundamental data, okay, then wrong. Okay, another issue bias. Okay, so kadang-kadang researcher ni dia nak supaya data dia tu represent something, dia nak supaya data tu align dengan apa yang dia mahu. Especially kalau you cakap dari segi survey question ni. Time series data biasanya kita tak ada issue, alright? Because time series data stock market umpamanya itu ambil daripada mana-mana, Bloomberg ke, you ambil daripada data stream whatever. Semua sama. Memang sama. Tapi kalau dia survey, dia very prone kepada biasness. Alright? So you ada that intention dalam you punya research process, it will compromise the quality of the data, hence it will compromise the quality of the research output. Okay, so if you ask me how important the data, you need data. Every single decisions you need the data. Paling tidak lah kalau you nak beli minuman ni, alright, so what sort of data you perlu? Kalau sekiranya you just pergi satu kedai dan rujuk dan beli, that is your decisions. Tapi mungkin you akan search daripada satu company, dari satu kedai ke satu kedai, alright? Adakah itu lebih baik berbanding dengan you just tanya kawan you? That is data collection, alright? Kalau data kawan you bagi different opinion harga ni, then you will reach different answer rather than the one yang you cari sendiri. So data tak ada questions in terms of how important it is, how significant it is. Question yang paling jelas, yang paling penting ialah how accurate you collect the data, you treat the data, okay, in order for you to analyze, okay, the data tu kemudian. I see. What about Dr. Saizal? Dari sudut nila sebagai ekonomis, Doktor agree dengan Prof ataupun Doktor ada pandangan lain juga? Ya, saya agree dengan pandangan daripada PM Dr. Rahimi berkenaan tentang data. So there are three aspects seperti yang PM Dr. sebutkan tadi. Yang pertama, apa data yang kita collect. So maksudnya sebagai seorang pengkaji ataupun sebagai seorang policy maker, pertama sekali kita kena tahu apa data yang kita perlukan. Yang kedua, bagaimana kita masak ataupun proses data tersebut. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita interpret ataupun decipher maklumat yang kita perolehi daripada data tersebutlah. So untuk menjadi seorang policy maker, seorang ahli ekonomi, kita perlu tahu tiga perkara ini. Tapi dalam masa yang sama kita pun faham ada beberapa kekangan yang kita hadapi dalam mendapatkan data yang accurate, dalam kita melakukan data processing dan membuat interpretation. Yang pertama sekali adalah dari segi tempoh masa. Mungkin kita ada kekangan dari segi berapa lama masa yang kita diberikan untuk mendapatkan data tersebut. Yang kedua adalah dari segi kekangan tenaga kerja. Misalnya untuk mengutip data tersebut, bila kita bercakap tentang konteks Sabah, sudah semestinya mungkin kita ingin dapatkan data berkenaan tentang kemiskinan, tentang keboleh pekerjaan, peluang pekerjaan yang ada dan sebagainya. So kita perlu pergi ke luar sana, dan mungkin kita ada kekangan dari segi tenaga kerja, dan begitu juga dengan sumber keuangan untuk melaksanakan data collection tersebut. Dan sebab itulah saya lihat perkara-perkara yang berkaitan tentang data ni harus diambil dengan pandangan yang lebih serius lah daripada sesiapa pun, supaya data yang dikolek itu betul, prosesnya betul, interpretationnya betul, dan pelaksanaan polisi yang digubal berdasarkan data tersebut dapat dilaksanakan dengan sebetulnya ataupun setepatnya lah. Puas hati kau jawapan dah. Pas. Puas hati. Saya nak puas hati. Okey, begini. Ada sekejap. Bukan, sebab saya ni kan sebelum ni finance. Sekarang lompat pergi reallocation kan? Reallocation to economics. So mau baca balik ekonomi lah. Okey, there is a debate di luar sana bila orang cakap kan, saya sampaikan kan.
data cantik tapi enggak juga saya rasa nikmatnya Ah. begitu. Macam data konon-kononnya pengangguran 1% tapi di luar saya tahu banyak orang menganggur itu. Jadi apa masalah dia? Mungkin dia kan bos boleh jawab dulu. Kadang-kadang Ya. KDNK meletup-meletup karena umumkan ini itu kan. Tapi rakyat dah rasa, kita lah rakyat di bawah kan dah rasa dia punya nikmat tu. Okay, you're referring umpama dia macam data GDP yang kononnya apa ni kita mencapai begini. Betul. Data unemployment begini. Lepas tu apa ni umpama dia macam stock market CI begini kan, itu Betul, ya. dicakap ini kan. Okay, kalau kita cakap pasal data ni, data yang dikumpulkan di peringkat atas satu, yang penting ialah how in term of the integrity of the data lah. Okay, maknanya adakah data-data tu betul atau tidak, secara correct tu betul atau tidak. Kalau you katakan apa ni macam GDP, alright, mungkin to a certain extent macam inflation data apa semua tu, definitely dia lag behind. Okay, because untuk kumpul benda yang you apa ni bila data tu produce, okay, paling tidaklah yang sepanjang pengetahuan saya, the information yang you obtain tu 3 bulan ke belakang. You follow? Alright. So dia bukan represent the real time of the situation, real time of the situations lah. Okay. So at least dia lag around 3 months. Okay. Tapi apa yang you nampak tu, okay, dan apa yang orang kata, dia sebenarnya apa yang kita nampak diri kita. Alright. Kalau you di Sabah, very likely you akan rasa macam peluang pekerjaan tu very limited because the nature business entities corporations yang ada di Sabah ni, especially kalau you graduate, okay, yang dia akan nampak lah kalau you graduate, dia opportunities tu tak banyak di Sabah untuk higher level, apa dia macam officers level. So take for example UMS, kita produce what 4,000 plus Per year. graduate. So this graduate supposedly kerja sebagai officers level. So daripada 4,000 ni, katalah half of them daripada Sabah. Alright, then you're talking about katakan 2,000 orang daripada Sabah. Adakah peluang pekerjaan at officers level, alright, match the amount of graduate that produce in Sabah? You know the answer. Okay, sebab di Sabah ni banyak syarikat dia adalah subsidiary ataupun branch daripada HQ yang asalnya di KL. I give you example, katakan Maybank. Very simple lah. Maybank ada dia punya regional office di Karamunsing. How many officers mungkin ada di sana? Maybe 15, 20, 30 lah at most. Alright. Every year berapa kekosongan officers di sana? 1, 2? Ya nampak? Silakan HE06 produce 100 orang. 50 daripada Sabah. Mana yang letak orang-orang ni? Banding dengan katakan you ada di KL, one whole building of apa di Maybank. Berapa orang di sana? Maybe 3,000. Alright. So kalau sekiranya Sabah, my view, okay, nak pastikan supaya peluang pekerjaan tu banyak, we need to have Sabah-based companies. You follow? Alright, Sabah-based companies yang boleh menawarkan level supervisory yang ramai. Bukan, you cannot just count, depends on syarikat-syarikat branch yang ada di Sabah. So we really need to develop our own companies, our own IPOs, our own public listed company. Then baru you boleh cakap mungkin amount of works tu offered similar dengan align dengan jumlah ini. So so that is kalau you live in Sabah. Another issue kalau you kata pasal economic data yang nampak cantik tapi tidak menggambarkan realiti sebenar, then you are referring umpama dia macam GDP, you are referring umpama dia macam inflation. The question is, adakah GDP itu betul-betul represent the economic prosperity?
Itu ekonomi, Faham? ekonomi. Ekonomi. Okay. Because I came across ada dululah I read kononnya GDP ni bukan asalnya bukan digunakan untuk measure kekayaan negara. Okay. Dia digunakan untuk tujuan lain, but because we do not have any other tool, so dia gunakan tu sebagai kekayaan negara. Another one umpamanya macam inflations. Adakah inflations yang kita ada really menunjukkan keadaan inflasi sebenar di Malaysia? Kalau you recall dulu ada pernah discussion sama ada kita should gunakan inflations ataupun PPP. Apa dia? I'm not economist, alright? Tapi one problem yang kita ada dengan inflation kita ni ialah because dia berdasarkan kepada basket of goods. You upah basket of goods tu, then inflation you berubah. So di peringkat kerajaan, I will understand. Okay, kenapa we have to maintain the inflation yang cara kita amalkan sekarang, because it has something to do dengan monetary policy, it has something to do dengan interest rate, okay, to make sure stability bla 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 bla. Okay, tetapi kalau you katakan you are referring to katakan cost of living, alright, so cost of living dia bukan sahaja depends kepada items yang ada dalam inflation basket, no, alright. Okay, dia ada lagi benda lain yang mungkin day to day benda yang kita bayar, yang kita perlukan yang tidak captured by that basket of Goods. alright. So Izan mungkin faham CI for instance. Oh, CI, alright? ya, betul. CI kadang-kadang kita tengok very not only CI kan Dow Jones for that matter, semua lah. Stock index. Okay, semua tu cantik tapi breadth of the market does not represent does not signify macam tu. You dapati bahawa mungkin hari tu ramai banyak counter yang jatuh. Okay, you tengok second liners ataupun mid-term cap, small cap tidak perform as what the CI is supposed to show you because CI is skewed. Betul. Okay, towards the Blue index chips. component blue chips. Blue chips. Alright, so you can use the CI untuk manipulate. Alright, tunjukkan bahawa stock market you really performing, but actually they are not. Okay, ataupun less perform than what claim. So kalau you faham CI, then you faham GDP, you faham inflation. Kenapa kita tak tengok data tu cantik, tetapi actually dia tidak menggambarkan the situasi sebenar. Otherwise kita tak ada isu pasal orang bising cost of living meningkat. Okay, Betul-betul. Ya, untuk yang di luar tu, untuk yang CI ni adalah Kuala Lumpur Composite Index. So KLCI ni dia sebenarnya just an indicator bahkan. Just an indicator. Let's say macam I think during the COVID-19, orang datang mau refer GDP lag behind kan. So orang terus tengok CI. Oh, CI jatuh 10%, 20% and so on. Lepas tu I think during tsunami, Prof, betul kan? Time tsunami hit di mana Indonesia dan juga Malaysia kan. Yeah. Pun sama juga ada stock time tu saya dengar jatuh, Japan and Hong Kong pun teruk jatuh begitu. So yang penting dari sini stock market is not equals to economy lah. It's just one of the indicator lah begitu. Cuma macam yang Prof cakap tadi kan, saya interesting juga dengan yang apa tu Sabah companies kan. Macam yang kita cerita pasal hari tu geng yang sama Dato' Dr. Yaakob tu berkenaan dengan JLC. Yeah. Di Sabah ni kita cuma ada berapa? 11 12 public listed companies. Semua JLC. Semua JLC, lepas tu sudahlah JLC rugi lagi. Jadi Prof punya pandangan lah, patutnya kita mungkin JLC ni patutkah kita push dia untuk pergi listed company supaya boleh create lebih banyak pekerjaan dan sebagainya. okay, why do you want those company to become listed company? That remember macam saya sebut tadi, intention is very important lah. Oh, Okay, so why do you want to float this company? Supposedly kalau company to become a public listed company, then dia ada opportunity untuk tap a wider capital. Okay, potential lah, because you boleh buat IPO, then you boleh buat right issue, you get the public to invest in your company, and to a certain extent it shows reputations. Only good company, strong fundamentally sound company will be able to be listed lah. Okay, so so maknanya kalau sekiranya company itu diterima, then you're talking about in term of ESG governance, alright. Kalau lagi ramai yang watch you punya performance, then kemungkinan in term of governance akan much improve. So if you ask me whether a company should be listed di Bursa Malaysia, definitely ada banyak advantage, okay, untuk company to get listed.
kita ada umpama dia macam Telekom sebagai real case example lah, yang menunjukkan bahawa memang privatizations tu memang really work. Okay, kita ada success story macam TNT. In fact, semua company yang kita cakap bagus ni adalah listed public listed company. Namely satu company yang GLC yang kemungkinan tidak yang kita selalu sebut sebagai good example. Alright. Tapi mana-mana company yang kita sebut tu chances dia memang public listed company. Alright. Because dia ada opportunity to deploy the capital. So there's no questions about good atau tidak. But again, it depends on kalau dia milik kerajaan, dan kenapa kerajaan nak float the company. Yang tu mungkin kena tanya respective government lah, okay? Sebab kalau dia senaraikan, then to a certain extent mungkin government akan lost control, okay, over the company, okay? Maknanya while culture mungkin berubah, tapi kepada kebaikan, tetapi mungkin kerajaan akan dapat kurang say over the company. You should be able to answer me lah. One GLC yang memang bagus, Petronas. Petronas itu definitely. So, okay, tapi kenapa Petronas tidak disenaraikan? Senaraikan, betul. You faham Alright, so same apply. Okay, so untuk kerajaan sama ada menyenaraikan atau tidak, dia ada consideration lain yang kerajaan akan pertimbangkan. Maybe berkaitan dengan policy, mungkin berkaitan dengan social responsibility, okay, dan kita tak tahu yang itu. Tapi offhand I would say if you float the company, it should bring much bigger benefit, okay, not only to the company but also to the people. And if I can chip in juga kan. Nanti dia mau tanya aku soalan. Ya. Mau panas punya. dia soalan Tidak. Kalau Okay. tapi balik kepada topik yang tadi lah kan, yang Apa itu? why data kita cantik tapi bahwa dia tidak berapa. Maksudnya tidak sepadan lah kan. Ya. Kalau dari okay. sudut dokter. Dari sudut saya. Ekonomi. Sebenarnya Ekonomi. itu juga yang saya mau chip in sebenarnya berkenaan tentang data yang dia nampak macam bagus dari segi luarannya, tapi mungkin dia punya meaning itu tidak seperti yang di-represent sebegitu ataupun dikabarkan. So kalau pandangan saya, sebab itulah pentingnya untuk kita faham bagaimana kita membaca data tu. Sebab data ni dari segi konteks ekonomi, kita boleh bahagikan dia kepada data yang bersifat makro ataupun agregat, dan juga data yang bersifat mikro ataupun sektoral ataupun individual begitu. Sebagai contohnya di sini, bila kita bercakap tentang inflasi begitu. Inflasi di Malaysia ni misalnya dia dalam keadaan yang rendah, terkawal 1%, tidak limpas pun ataupun tidak pun melebihi 2% satu tahun. Yes, on the surface level kita nampak benda tu okey, bagus. Ini menunjukkan bahawa kos sara hidup di Malaysia ni terkawal, tidak sebegitu membebankan dan sebagainya lah. Tapi bila kita lihat dalam konteks sektoral ataupun konteks mikro, di sini kita kena hati-hati sebab ada sektor-sektor tertentu yang mungkin tidak sebegitu. Contohnya sektor ataupun pasaran perumahan misalnya. Kita pun saya rasa semua sedia maklum bahawa harga rumah terutamanya di Sabah ni dia dalam keadaan yang sangat meningkat, yang membawa kepada bebanan kepada mereka yang ingin membeli rumah ataupun yang memang pun ada rumah sedia ada, sebab ialah perlu bayar jumlah sewaan yang tinggi sebab dia berkaitan juga dengan para penyewa ataupun mempengaruhi para penyewa dan juga kepada para pembeli rumah. Itu dalam konteks inflasi. Kemudian dari segi pembangunan ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi, tadi PM Doktor ada sebut berkenaan tentang KDNK. Misalnya Sabah ni, bila kita bercakap tentang KDNK negeri, dia dalam sekitar 100 bilion lebih begitu, 114 ribu juta berdasarkan data yang saya di-represent ataupun direpresent dalam satu sesi yang saya hadiri beberapa hari lepas
oleh Dawson. Okey, ya, kita faham itu mungkin satu petunjuk yang baik, tetapi kalau kita lihat dari segi sektoralnya, mungkin dia tidak menceritakan ataupun tidak dia mempunyai cerita yang berbeza. Sebab bila kita lihat contohnya dari segi sektor di Sabah ini, dia ada beberapa sektor yang utama. Contohnya sektor pertanian, sektor perkhidmatan, sektor pembuatan, apa lagi sektor-sektor yang utama, sektor perlombongan. Dalam beberapa sektor ni hanya ada sebilangan kecil sahaja sektor yang sebenarnya dalam keadaan yang meningkat. Misalnya di sini sektor perkhidmatan, Services. pelancongan, keuangan, peruncitan, itu memang naik dengan keadaan yang sangat sihat setiap tahun. Tetapi dalam industri yang lain, misalnya industri pertanian, kita dalam keadaan yang downward sloping. Begitu juga dengan industri perlombongan, kita dalam keadaan downward sloping. So ini yang yang menyebabkan kenapa kita boleh berkata bahawa data kita nampak indah daripada luarannya, tetapi dari segi dalamannya itu tidak menceritakan keadaan yang sebenar, sebab kita melihat kepada sektoral itu tadi. Dan sektoral inilah ataupun data peringkat mikro inilah yang kita perlu sentiasa pelajari ataupun sentiasa sebarkan supaya ianya dapat dipahami, supaya kita boleh memahami keadaan yang lebih holistik sama ada ekonomi di Sabah dan juga Malaysia secara amnya lah. Kalau saya boleh tambah pun, maknanya itulah, so far GDP inflation yang kita ada tu adalah the best yang kita ada, tapi sebenarnya penambahbaikan masih perlu kalau kita mahu supaya GDP data-data tu benar-benar represent what happen on the ground. Okay. Tapi kalau kita buat perubahan, then kita patut ready kepada consequences dia lah, umpama dia. Alright. Sebab macam GDP, macam yang Dr. Saizal bagi tahu, dia represent output kan, daripada sektor. Tapi dia kalau you measure by individual, dia tak represent. Okay. Even per capita GDP macam tu. Alright. Kalau you tengok per capita GDP Malaysia berapa? 5,000, okay, US dollar. Tapi adakah semua orang ada 5,000? Alright. So those adalah data yang digunakan untuk basically gauge ataupun buat certain estimate. And those are the best data yang kita ada. Cuma isu dari sekarang ni ialah bagaimana data tu, mungkin ini persoalan you always sebenarnya. Bagaimana data tu menyebabkan certain policy, okay, yang boleh memberi kesan kepada rakyat. Ini agak controversial lah, to be frank. Remember bila saya katakan bahawa kadang-kadang data ni purposely orang buat begitu because kita ada certain objektif atau certain reason kenapa kita nak buat dia begitu. Alright. So take for examples like inflations. Okay. Kita kata inflation kita rendah, below 2%. Alright. Tapi adakah harga barang yang meningkat yang you nampak in your daily transaction betul-betul 2%? Alright. They kan beli, ada few things yang they kan memang selalu beli, almost every day, kalau tidak pun every day. And they kan rasa dia punya kenaikan tu. Okay, tiba-tiba naik RM1. Alright, which definitely more than 2%. Alright, so you kena tengok benda ni tak boleh dekat the micro level, you have to look into the macro level. Kerajaan kita nak supaya inflation tu nampak stabil because it has something to do dengan monetary policy apa semua, because we want to make sure that kita punya economic competitiveness measured by interest rate, measured by currency tu stabil. Alright. Tapi kalau you compare pula umpama dia kan, okay, kita bila kita berbelanja, kita hidup bukan saja basket of goods. So then kita dapati harga groceries kita meningkat. Bila harga groceries kita meningkat, which is more than 2%. Tapi bila gaji you cakap, dia based on those things. Alright? So implikasi dia ialah you punya salary akan grow kalau dia measured based on katakan interest rate apa semua, dia takkan naik. Okay? You akan dapat salary growth yang lower daripada real inflation umpama dia. Okay? Measured based on what you bayar every day. Alright? So
And what is the implications? At the end of the month, you tak ada duit. Bila you tak ada duit, then you terpaksa meminjam. Tak kisahlah sama ada you minjam gunakan ni. Kenapa you minjam? Because interest rate is low. Alright? And interest rate is low because inflation is kept lower. This is happening now, I heard, di US. Okay, sebab inflation di sana actually higher daripada yang reported. So apa yang berlaku, consumers di sana getting more and more involved dengan credit card. So it will not be sustainable. The way I see it lah, kalau what I heard di US tu berlaku. We don't live over there, so kita tak nampak. So kita cuma dengar based on apa yang ada di dalam ni. Okay, so come back to Malaysia. Okay, kita dapati bahawa harga interest rate tu inflation tu rendah. So government setkan lower OPR, okay, so that nampak macam borrowing rate tu juga rendah. Tapi kalau you on daily basis gaji yang tak cukup, okay, then you meminjam, okay, it will not be sustainable juga. Alright, sebab you start beli kereta, you start beli rumah, okay, under the pretext of kononnya you boleh meminjam. Okay, so ini yang jadi isu di mana orang kata duit tak cukup, okay, gaji tak cukup, okay, implications of that, okay. On one hand, kerajaan dan kita boleh report very good figures, tetapi di bawahan people rasa sesak sebab groceries yang dorang beli itu naik lebih daripada what reported by ini, and this issue is compounded by habit kita orang Malaysia yang kemungkinan kalau sekiranya you utamakan lifestyle, you tak adjust you punya lifestyle accordingly, then you will be trapped dalam hutang, so to speak. Berat. So itu dia tadi soal pasal data. So ikut pengalaman saya kan, certain industry dia punya kenaikan gaji tu dia pack kepada inflation. So kalau inflation 2%, that year dia punya gaji pun naik 2%. Kalau naik 4% inflation, dia naik lagi 4% lah. Tapi itulah, kalau kita punya inflation tu kita turunkan, nanti dia punya apa nama dia tu, in the end of the day inflation ni is basket of goods bah kan. Kalau kita fokus saja kepada makanan, next year double digit kan kita punya inflation on the food. I think about 17%. So makanan sangat mahal sebenarnya kan. So okay, kita rehat dulu sebentar. Kepada penonton di luar, sekali lagi jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe, follow us on TV Teh Tarik. Kita rehat dulu. Alright. Okay, selamat kembali ke Teh Tarik Podcast. Hari ini kita ada tetamu yang special. Kami punya bos, PM Dr. Muhammad Rahimi. Jadi tadi kita sudah cerita pasal pengalaman sedikit Prof semasa di industri, lepas tu masuk ke akademik, lepas tu kita berdebat dan juga berdebat lah, kita discuss in details berkenaan dengan data, pentingnya data, dan itulah tiba-tiba saya teringat ada orang cakap apa, the data numbers never lie, but the statistician does. Begitulah. Okey, tapi apa itu kita tolak tepi, kita biarkan penonton di luar sana berdebat lah. Jadi kepada penonton di luar, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa komen, dan jangan lupa subscribe TV Teh Tarik. Okey, sokonglah pergerakan Teh Tarik anda. Okey, jadi saya sambung lagi, Prof Dekan. Dalam keadaan yang serba mencabar ni kan, mungkin Dekan adakah bagi sedikitlah tips-tips kah untuk pelabur di luar yang cuba untuk, bukan juga cari jalan mudah untuk kaya lah, tapi cuba untuk grow their money lah, grow their money from money to money. Tapi ini disclaimer lah, okay? Ini disclaimer bukan call buy. Solicitation untuk melabur. This is just an academic discussion. So if you want to invest or trade by your own, trade at your own risk. Okay. Tapi Dekan, mungkin Dekan boleh, Prof Dekan boleh share. Okay, I'm not pakar pelaburan. I have to qualify myself. I'm not pakar pelaburan. So saya akan jawab soalan ni based on my own experience. Alright. I told you I kerja dekat industri pelaburan before this, dan now dalam bidang finance lah. Okay, dia kalau kita cakap pasal pelaburan,
again dia pergi kepada pangkal asal dia. Kenapa you nak melabur? Mau kaya dia kan. Okay, mau kaya. So mungkin ada banyak soalan yang kemungkinan you dengar lah daripada orang semua. Apa yang saya faham, apa yang saya lalui sebelum ni, pengalaman, dan apa yang saya nasihatkan kepada pelajar saya di kelas. Alright, kenapa kita melabur ialah sebab kita nak make sure wang kita tu berkembang. Alright. Kalau standard textbook dia akan kata is a decision you have to make today untuk resources yang ada hari ini, sama ada you nak consume atau you nak invest. So kalau you invest, maknanya you are expecting in future you punya investment tu akan berkembang. Kenapa dia begitu? Sebab kita cakap time value of money. Duit RM1 yang kita ada hari ini, 1 tahun akan datang nilai dia akan kurang daripada RM1 today. So kita hadapi isu-isu sebegitu. Alright. So what does it mean? It means pelaburan tu adalah sepatutnya jangka panjang. Dan bila you kata jangka panjang, dia less interesting. Alright. Boring. Tapi sama ada dia interesting atau tidak, the hakikat pelaburan tu itulah tu. Okay, maknanya kita hadapi satu keadaan di mana nilai wang kita akan berubah pada masa akan datang. To what extent dia berubah depends pada inflation yang kita sebut tadi. So that is the first principle. Kalau maknanya kalau you nak invest, make sure that you invest dalam jangka panjang. So kalau you tanya yang saya tahulah, okay, standard advice daripada pakar kewangan peribadi umpama dia akan kata you must have simpanan value for 3 months. Okay. So dan dalam Islam kita diminta untuk kita kena ada satu niat untuk mengerjakan haji. Either way, maknanya itu adalah saranan untuk simpan duit, i.e. melabur. Alright. So you have to think, okay, satu, you have to develop you punya simpanan dulu. Okay. Simpanan di sini bermaksud sama ada you follow the standard advice daripada orang pakar keuangan tadi. You must have 3 months salary. So kalau salary you 5,000, the first 15,000 tu penting. Then baru you cakap pasal melabur. You need to have simpanan saving 15,000 ringgit dahulu before I allow you ataupun I recommend you untuk melabur. And this 15,000 sepatutnya you simpan di dalam satu instruments yang very safe. Okay, yang yield dia okay, tetapi is very safe. Kalau you talking, ini bukan promotion again, okay. Kalau sekiranya you cakap pasal pelabur Bumi Putra, you ada avenue umpama dia macam ASB, okay, di mana dia garanti RM1 beli, RM1 jual, you dapat dividend every year. Alright. So sama juga kalau sekiranya you expect you nak simpan di dalam untuk naik haji, okay. So katakan naik haji sekarang berapa? 20 tahun katalah. Yang setahu saya kalau B40 15,000, alright. Kalau T ni mungkin 30,000 up to that. So you have to develop first simpanan saving 30,000. After that barulah you fikir pasal more risky, more thrilling investment. Develop yang tu dulu. Alright. Itu my advice selalu pada pada my student. Okay, so the first 15,000 ataupun the first 30,000 tu you kena kumpul dulu, dan you capai jumlah tu, you invest di dalam satu instrumen yang very safe, okay, dan so that you punya intention to naik haji tu ada, you punya intention to protect yourself for any sesuatu yang tidak diingini itu ada. Alright, itu first rule, okay, untuk yang retail, so called retail investors. So untuk yang normal selepas you ada simpanan tu, then baru you boleh cakap untuk mobile pelaburan. So kalau you kata tips, okay, to be frank lah, I don't know investment tip. Kalau I tahu, I won't be here. Fair enough kan? Fair enough kan? Alright. Tapi standard advice daripada orang yang pernah burn di dalam pasaran ni, satu, you tak boleh escape daripada fundamental. Okay, mungkin juga
yang pengalaman saya lah, yang you biasanya tak akan lari kalau kalau you nak berjenak-jenak dengan investment ni. Mungkin Dr. Izan boleh qualify ni IPO. Oh, IPO ya, initial public offering. Alright. So the first one ialah bila kata fundamental. So maknanya stock is all about investment selection. Okay, maknanya bila you nak invest, you kena pilih company yang betul-betul sound fundamentally. Again, you cakap begitu je, it sounds very boring. Okay, so ini yang above duit yang simpanan saya sebut tadi benda yang you boleh burn. Okay, you kalau benda yang you kata kalau you rugi pun tak apa. So if that is your intention, then mungkin you have to choose speculative counters. Okay, ini sort of pengalaman lah. You tak boleh ride the market ataupun expect high return kalau you stuck dekat blue chips umpama dia. Blue chip ni untuk tujuan retirement, you play today, the next 20-30 years, long term lah. long term. Alright. So kalau itu you punya intention, okay, so it all depends on your risk appetite. Kalau you are willing to burn your money to face that risk, then you can choose any of the speculative stocks yang PE ratio dia mungkin lebih daripada 50 times umpama dia. Alright, then baru you boleh okay, you boleh tengok the turun naik. Alright, tapi do that only selepas you sudah ada simpanan yang saya sebut tadi. Okay, 3 months, okay, equivalent to your salary. Ataupun kalau you Muslim, then you must have simpanan untuk you buat haji. Alright, dan when come to investment, unit trust umpama dia, okay, with due respect lah, kalau you tengok di luar sana ada banyak unit trust. Betul. Okay, the most stable one kalau you tanya I, because from time to time ada orang nak promote dia punya unit trust, my basic question will always be how much return you bagi, because anything around 7% I tak terima. Why? Because ASB giving me about 5%. Yeah. To me it's not worth it untuk take another 2% risk just to get Extra 2%. not worth it to take the risk just not to get 2% extra. Alright. So any unit trust yang orang try to sell me, it has to be more than double of the ASB. unit trust. ASB. Because kita ni, ASB. kalau yang non bumi mungkin paling tidak lah dia boleh tengok umpamanya macam FD. FD, Okay, yes, paling deposit, tidak. deposit. So you're talking about maybe around 3%. Okay, so anything CWSP. that give you lower than maybe 6%, 7%, tak payah fikir lah. Okay, tolak dia. Okay, especially kalau you punya risk appetite tu tidak berapa tinggi lah. Alright. Jadi the question is, what sort of unit trust yang bagus kalau you cakap begitu? I don't know, mungkin Dr. Saizal atau mungkin Dr. Izan pun. If you ask me, index fund. Index fund ya, betul. Index fund. Index fund. Because semua index kalau you tengok for that matter, Dow Jones Index, CI Index, Yeah. S&P 500 dia begini. naik. Alright, over time. Yeah, Dia yeah. akan meningkat. True, Okay. true. So that index fund yang tapi unfortunately I don't think so we have that many index fund lah. Hopefully mungkin selepas ni kalau ada promoter of index fund come and see me lah. Right? I will be very willing to hear, but again jangan bagi return below below 10%. Tapi kalau you cakap index fund where you want to invest for the next 20-30 years, then insyaAllah mungkin you will get that amount of return. Dengan syarat you tak terlalu sakit jantung bila you tengok index tu jatuh. So another piece of advice I bagi pada my student ialah ini mungkin lari daripada investment macam kalau dalam kepala you investment dalam stock market, no, alright, tapi especially Maxi Yes. alright, the next 10 years lah I would say, the next 10 years, the next 15 years, the next 20 years, dua benda yang akan very expensive: education, health. Alright. At the time sekarang ni you belajar ada PTPTN. We do not know to what extent PTPTN akan bertahan lah kalau sekiranya keadaan sekarang ni berterusan di mana dia punya fee tu cuma 1%. 1% is even lower than interest rate. Betul. Yeah. Inflation rate.
tak ada bisnes yang boleh sustain begitu sebenarnya lah. Okay, so PTPTN, the way I see it, they have done very good work, tapi unfortunately we have cases di mana pelajar yang meminjam PTPTN tidak menjalankan tugas mereka. Jelas. Okay, so it's a very sad things lah. Okay, mungkin you punya next podcast boleh tengok isu ni, PTPTN. Menarik juga Okay, tu. how Menarik. PTPTN dia Yeah. sudah berusaha sedaya upaya bagi anak-anak kita education, tetapi dia punya return balasan balik, bukan return monetary Yeah. because monetary memang tak ada, alright, tapi balasan terima kasih daripada pelajar kita unfortunately very ni. So Yeah. kalau you gunakan PTPTN anggap macam bank, lama sudah bankrupt. Lama. Okay, lama sudah bankrupt. Okay, tapi it is more like a social motive rather than profit motive. So kalau sekiranya PTPTN ni in the worst case scenario tak ada the next 20 years, your kids by then akan masuk college, di mana you nak dapatkan pembiayaan? Definitely bank, Bank. dan bank will charge you sky high. Alright, itu satu. Secondly, health di Malaysia ni we are very blessed because di Malaysia ni memang agak masih murah lah, Yeah, relative to negara maju. Tetapi kita tahu bahawa penduduk kita semakin bertambah. Pressure kepada kerajaan untuk maintain the current price kemungkinan akan satu hari nanti you akan dapati bahawa sekarang pun berlaku. You akan dapati hospital kerajaan akan very crowded. Sangat. So Pasti kalau lagi. you nak Yeah. a speedy service, then you have to go to private. So before you decide untuk melabur, the way I see it, you kena consider dua benda tu. Buy either takaful or insurance untuk you punya kids in future, especially kalau dia lahir, dan juga buy insurance ataupun takaful untuk health. Health. Ada banyak skim di sana di mana dia tie takaful tu dengan investment. So go for this type of investment dulu, rather than you cakap pasal investing in the stock market and get your fingers burnt. I hope I make sense lah dalam case ni. Ya, betul. Interesting. Cuma itulah. Saya nak masuk kelas Prof pada dulu. Oh, Saya begitu. masuknya terus hantam futures. Oh. Terus hantam. Itu dahsyat. Okay, sebab itulah dia maknanya kalau dalam investment ni there's no such thing as you start late. Okay, so kalau you sedar hari ni, then start do whatever you need to do lah. Okay, macam myself pun I started late juga. I told you what, masa stock market dulu kan Izan, you tengok CI tu you boleh counter trading. So memang dia kan ada untung dalam tempoh 7 hari, 5 hari, okay. Tapi yalah, I don't want you all to repeat the same mistake I did. Alright, so I'm giving you the so-called tips yang mungkin berharga lah. Okay. Okay. Interesting. Yeah. Tapi what about macam mana pandangan Prof terhadap gold investment lah? Sebab kalau saya tahu juga pasal investment, tapi baru-baru ni saya baru tahu pasal gold investment. Maybe there are differences or they are just the Same principle. Dia gold disenarai sebagai satu instrumen pelaburan. Okay, tapi apa yang gold bagi itu berbeza dengan financial assets. Financial assets, bila you melabur dividen, stock, dia punya return tu you dapat dalam, bukan dividen, unit trust, okay, syarikat, bila you melabur, dia come in the form of dividend and capital appreciation we call it. Maknanya you beli hari ni rendah, you jual satu masa nanti tinggi. Along the time, selagi you tak jual, selepas you beli, potential you dapat dividen. Itu pelaburan, okay, yang financial based instrument. Gold, dia tak bagi you dividen. Okay, tetapi gold ni kita anggap sebagai the best store of value. So dia the best instruments, the way I see it, untuk against inflation. Alright, sebab harga gold tu memang tinggi. Zaman dekan dulu boleh beli gold, I'm talking about 1997-98. Harga gold cuma dalam RM100 Per gram. per gram.
Okay? Kalau ada girlfriend you minta beli cincin belah dengan happy-nya kau beli. Boleh. Berapa sudah? 700. Sekarang harga gold adalah dalam 700, 690 per gram. around there. Ah. Okay? Dan dia naik mendadak the last 1 year. Ya, roughly. betul. That's why. Okay? They can beli gold last 20 yang big. Oh, saya. Okay, they can beli gold dulu harga the last yang they can beli. Alright, 480 ringgit. Per gram. Per gram. Now harga dia sudah 6 ringgit 690 ringgit. Yeah. Oh, berapa persen Okay. ada tu? So you're talking about gold ni adalah untuk store of value, bukan untuk investment. You beli emas banyak ni 10 tahun 20 tahun akan datang size dia sama juga. Dia tak akan beranak. Dan you tak akan dapat apa-apa dividen atau apa semua. So remember I mentioned about haji. Okay. So kalau haji, gold investment is sensible. You faham Because you nak Yeah. simpan itu sensible. Tapi untuk yang untuk yang kalau tujuan you untuk 3 bulan dia tak sensible. Okay? Because bila you invest dalam gold, you jangan fikir untuk jual the next 10 years. Tak boleh. Alright? You kena kalau lebih 10 tahun then you boleh realize the amount. Recently selepas yang they can sebut 480 tu, they can buat few purchases lah selepas tu. Alright? So gold investment ni you beli katakan 480. Bila you jual gold bar, I'm talking about gold bar dia akan ambil harga semasa. So kalau yang hari tu dia akan beli 480, so now harga dia 660, dia kan boleh jual at profit. Okay? Itu dalam kes ni the last 1 year tu memang agak outliers lah. Betul. Pergerakan Ya. harga emas ni. Terlalu Alright? tinggi. Yeah. In a more normal situation, harga emas tak akan mendadak macam tu. Dia akan lebih stable. Alright? So in order for it to naik, katakan kalau you beli RM100, you kena tunggu harga emas tu naik around 30%. So 130 baru you boleh jual. Because biasanya dia akan ambil either harga semasa ataupun dia akan charge umpama dia macam if you're talking about jewels, dia akan charge upah umpama dia. Processing Okay, fee. so dia akan kurang daripada apa yang you tengok harga semasa. So if you ask me about gold investment, it depends on your objective. Kalau your objective tu you memang nak against inflation, store of value, for you to katakan situation ataupun objektif umpamanya macam naik haji tadi, then gold investment might be sensible. Yeah. Dengan syarat you tak ada intention nak jual the next 10 years. Yes. Alright. Tapi kalau you jenis yang nak supaya pelaburan you ada cash in cash out, okay, ataupun you nak untuk emergency, then maybe you have to explore other instruments. I hope answer your questions lah, Mixi. Yes. Right? Sama sambung. Boleh. Itulah yang for the past 1 year I think the price of gold kan dia naik macam mendadak lah begitu. Tapi dalam stock kan Prof, whatever invest trading lah kan. Orang cakap kan whatever goes up must Must come down. down. So apa faktor yang akan menyebabkan harga emas ni jatuh? I cannot think of it. Okay, I'm not again expert in gold, and Okay. I don't really. Ini santai-santai biasa kan. Dan I'm not I don't really monitor the gold price. Cuma kalau you tengoklah, gold ni dia bukan sama macam saham. Dia tak macam harga dengan instruments yang lain. Gold ni adalah precious material yang dia punya stock tu limited. Dan kalau apa yang dia kan saya baca ataupun saya dengar daripada social media, yang kumpul gold tu adalah central banks. Yeah. It has something to do dengan keadaan ekonomi dunia yang ada perang di Ukraine, kemudian uncertainty around US And Iran. economy, then especially the positions of US sebagai reserve currency. Yang dia kan dengar ialah yuan is coming up, and yuan is China is offering yuan sebagai gold currency backed by gold. Yeah. Sama macam Bretton Woods
yang kita ada early 70s, and that will make the yuan more attractive. So what I heard is that harga gold tu meningkat because of the bulk purchase by central banks, termasuk China. So kalau itu betul, I don't think so harga emas akan jatuh balik below 600. Below I don't think so lah. Don't think so. I don't study chart. This is just pure intuitions, pure Observation. data based on digital data. Okay. Alright. Okay. So kalau you nak, you kena tengok betul-betul data dia. Tapi the last one year ni especially, tak ada model yang boleh I guess lah predict the price of gold. Tapi betul. walaupun what comes up must come down, that will not be necessarily true if you're talking about gold losing 50%, 100%. Tak akan crash lah. Dia Tak boleh. Tak akan crash. Okay, because kalau betul it was kept by central bank, then knowing that gold is a precious metal, demand will always be there. Alright. So I think it will just settle around support level, katakan 600. 600 lah. The lowest maybe 600. Yeah. Maybe they can stabilize around 600, 650. If you ask me. Imagine lagi kalau betul US attack Iran, then I think then definitely for gold sure. akan naik lagi. Yeah, for sure. Dan sebab I don't think so. Dia bukan macam financial asset yang tak ada tangible available commodity yang support dia. So masuk akal lah, because of what kan, kalau kita cerita pasal stock, kenapa dia comes down, because people profit taking, Yeah. and central bank tidak akan profit taking lah, Yeah, kan, they, yeah. because they buy to keep lah, Yeah, not betul, betul. to take a Yeah. profit lah. Okay, tapi kalau ekonomis macam mana, dorang dah suka ni emas ni, Memanglah. unproductive dia bilang. Emas is a passive investment. Passive. Sebab tu I cakap, you tak boleh Unproductive. melabur dalam emas. Kalau tujuan emas macam yang I qualify myself, it's a instrument store of value against inflation. Yeah. So kalau you nak ekonomi tu berkembang, you tak boleh melabur dalam gold. Alright? Okay. So kalau your intention untuk membantu ekonomi negara berkembang, umpama dia kan, alright, you tak sepatutnya beli gold. Alright. Tapi kalau you concern about the value of your ringgit, okay, then gold is a sensible choice. Yeah. Okay, itu je beza dia. Alright. So dalam investment pun you fahamkan diversification concept. Alright. You tak boleh letak everything dalam satu Satu bucket. instrument. Yeah. That's why you kena pilih. So some portion gold, some portion unit trust, because gold is a passive investment. You letak gold, ekonomi tak akan berkembang. In fact dalam Islam pun pelaburan emas tu sepatutnya the last choice. Yeah. Kalau you nak melabur. Okay? Sebab tu zakat ke atas emas tu lebih tinggi. Yeah. Tinggi, bukan Ya. 2.5%. Banding dengan zakat-zakat umpama dia macam kalau you melabur, kalau you berniaga, etc. etc. Okay? Because dia dianggap sebagai passive investment. Passive investment. Interesting. Very interesting. Yeah. Kau nanti minta beli boyfriend kau emas 600. Kalau turun sikit pergi 650, belilah. Masalahnya boyfriend pun tak ada. Okay, nampak aku buatlah podcast dulu. Yeah. So, itulah because apa tu ya, unit trust, passive, diversification. Kalau untung Prof punya kelas ni dia boleh dapat tips-tips dan pengajaran yang sangat berharga daripada experience. Pasal kalau saya pula, cerita saya rugi saja. Rugi trading, rugi investment, rugi tak tahulah apa masalah. Tapi ialah macam Prof cakap, better start yang penting kita belajar lah kan. Never too late lah. Never too late. Okay. So kita take a break lagi sekali dan kita kembali selepas ini. Meanwhile, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa komen dan juga jangan lupa subscribe. Yes. Thank you. Okay, kita kembali lagi ke season berapa sudah ni? Season 1 kan? Season 1 episod 6 Teh Tarik podcast. Jadi kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Rahimi Abdul Karim, Dekan kepada Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan, merangkap saya punya bos lah. Kita punya bos. Kita punya bos lah. Kita punya bos lah. Jadi kadang-kadang kita mau dengar-dengar juga kita punya bos punya live macam mana kan. Betul. So Prof Dekan, Prof mengikuti kan juga macam keadaan semasa. I mean you are so busy. We know you are so busy. Dekan baca kan juga The Edge ke untuk
mengikuti kan juga keadaan semasa ekonomi semasa ataupun keadaan semasa CI semasa selain daripada emas lah. We know you invest in gold already. Yeah. In bond. Okay, I will answer bukan sebagai individu lah, tapi apa yang saya rasa patut ada pada semua orang. Kita ni hidup bukan solo, alright? So somehow we need to know what happen surround us. Dan sebagai dekan, kalau kita cakap quality students bukan sahaja sepatutnya dia tu menguasai bidang akademik bidang dia, tetapi I would expect him or her untuk juga well versed ataupun aware sekurang-kurangnya apa yang berlaku surround dia. Alright. So mungkin keadaan zaman Maxi lahir tahun 90 lebih kan, okay? 2000 zaman lebih. 2000. Okay, so mungkin training yang dekan dapat sebelum-sebelum ni ialah kalau you nak tahu apa yang berlaku di dunia, you kena membaca, okay? Dan you kena dengar berita. Dia bukan apa, okay? General knowledge ni to a certain extent dia bentuk kita punya worldview. Alright. Kalau kita tak ada knowledge apa yang berlaku di luar, then mungkin kalau kita nak develop kita punya soft skill, kalau kita nak develop kita punya empathy, kita takkan dapat. Okay? Sebab kita tak rasa apa yang orang lain rasa, you tak tahu apa yang berlaku sekitar you. Sebab tu dia akan selalu emphasize tambahkan general knowledge. General knowledge itu penting. Dan generasi sekarang dia sepatutnya lebih cakna dan lebih mudah untuk dapat information because kita ada social media yang yang banyak. So bila Izzat tanya I baca tidak ada age, I baca age, yes, 20 years ago. Okay. Tapi sekarang tak ada sebab newspaper pun susah nak dapat sekarang kan. So apa yang dia akan tengok ialah online. Umpama dia. Tapi to be frank, membaca online tidak seronok membaca physical book. Okay, tidak seseronok that one. Alright. Sebab dia penting. General knowledge is very very important. Okay, very very important untuk you tahu so that you you boleh bentuk you punya sasya, you boleh bentuk you punya worldview. Okay, you boleh develop you punya empathy, you boleh develop you punya consciousness lebih tajam. Okay. Kalau you just baca bidang you sahaja, then you akan lost touch dengan apa yang berlaku di luar sana. More frequently kalau you pergi interview kerja, orang akan tanya apa yang berlaku di luar. Okay, so okay, soalan tadi macam mana dia akan keep abreast dengan apa yang berlaku sekurang-kurangnya. Okay. Cuba dengar news. Okay. Dia bukan apa lah. Kadang-kadang dia kan heran tau, kenapa orang tak dengar katakan buletin TV3 jam 8 malam ataupun RTM. Selalu orang kata itu propaganda. Whatever you want to view it. Dia sebenarnya kalau you nak jadi orang yang sharp in term of you punya judgement, you kena dengar semua benda. Those are inputs. Kan? You tak boleh align yourself ataupun focus ataupun confine yourself daripada satu perspektif. Tak boleh. Alright? You kena dengar perspektif lain. Then baru you exercise you punya own judgement based on the info, based on data yang you ada. So kalaulah sekiranya katalah, I'm not saying but katalah RTM, TV3, whatever formal mainstream news adalah propaganda. Okay, umpama dia. Tapi you kena tahu juga bahawa dalam tu ada banyak benda lain yang bukan propaganda. Yeah. True. Betul. Kan? So, you cuma spend 8 hours, 1 hour untuk dengar bulletin. Dia kan punya rutin ialah pukul 8 malam dia kan setrika baju sambil dengar TV3. Itu rutin dia kan. I will not thread that. Okay? Dan every morning kalau dia kan pergi kerja pukul 7, pukul 8, pukul 9 adalah radio berita. Okay, kau tahu radio tu macam apa? Kau tahu radio tu apa lah? Depend on channel yang you dengar lah.
Because all these thing bukan sebab tekan ni apa ni kalau you nak kata hostel itu up to you lah kan. It doesn't affect me. Okay. Tapi itu adalah di mana information you boleh dapat cepat. Okay. Dan of course sebelum kerja then they can baca mungkin online ni lah. If I want to say the name umpamanya macam Berita Harian, NST, okay, Sinar, okay, then you dengar. Right? Tapi ada benda yang you still boleh dapatkan info tu tanpa you sacrifice you punya daily activity. Itu yang sebut tadi, you kena tengok berita RTM normally 5 o'clock, very good one because dia agak panjang. Jam 9 very good one because dia agak panjang. Dan pukul 8 lah, pukul 8 untuk berita RTM ataupun TV3. Sekurang-kurangnya itu yang you dengar, kalaupun you tak dengar yang lain. You faham So penting untuk you nexting, okay? Sebab kalau you just confine dengan textbook, tak boleh berkembang. You punya fikiran tak akan berkembang. You punya worldview tak akan berkembang. Ada bawa FB tu RTM punya kalau mau download. Dia sama juga FB umpama itu kan. YouTube dia very much information. You tak boleh kata FB itu betul ataupun FB itu salah. Okay? Orang feed you dengan information, so many information. It is your duty to filter them and make your judgment. Kalau mungkin kalau saya lah, mungkin saya Gen Z kan. Jadi kalau beliau-beliau saya derang sama juga tengok news dari Beliau. dari TV. Tapi my father still reads newspaper lah every night. Tapi kalau saya prefer di TikTok. Jadi saya mau tahu, dia kan tengok TikTok kan? Ada TikTok. Okay, I to be frank, I tak ada TikTok. Tapi kadang-kadang TikTok tu lalu. Then my treatment about TikTok sama dengan benda-benda lain. Those are information. You tak boleh percaya 100%. Itu je. Okay. So kalau you some newspaper something come across your TikTok, treat it as information, data. Alright. Tapi dia bukan something yang you should believe. Okay. So itu yang I kata tadi, you are Gen Z ni blessed with all those tools, Pak. Okay. Macam kita dulu memang just depend pada TV, just depend pada newspaper. But you lagi, so what I'm saying, your general knowledge should be what? 3-fold, 4-fold better than me? Seperti lah kan? Depend dengan apa yang you tengok dalam TikTok tu lah. Alright. Okay. Kalau ChatGPT, apa pandangan Prof? Sam, ChatGPT dia different level lah. ChatGPT, Gemini. My personal view sebagai pensyarah. Kita allow student kita untuk gunakan ChatGPT because those are tools. Ya, betul. Okay. Dia benda-benda ni memudahkan kerja kita. Tetapi jangan sampai benda-benda tu make kita tu dependent on it. Itu je. This one, okay, umpama dia adalah tools. Tapi jangan sampai ini merosakkan you punya hubungan keakraban. Sekarang ni kalau you pergi mana-mana cafe, kalau ada 4 orang, Semua do tempat they boleh interact or ada not? Ya, dia orang interact dengan They social interact dengan media. ni. So this is not healthy, to be frank. Itu menunjukkan bahawa it is the tools yang menguasai you. Okay, you become the slave. Kalau tak silap news, ni general knowledge Kalau tak silap last night ataupun berita pagi tadi, Meta dengan ada satu lagi Google. Alright, kemungkinan disaman oleh kerajaan Amerika sebab dianggap purposely menjadikan addiction. Especially kepada kids. Dia guna ABC, addiction, B to something, C to children. Okay. So it's a very unhealthy things lah. You tengok kita jadi addicted terhadap tools. So the same thing goes to student. Kalau dia utilize AI, ChatGPT, Gemini, whatever you want to call it, Copilot, alright, untuk memudahkan kerja dia, Then then I have no problem with that. Okay, dan dengan syarat itu membantu dia untuk develop dia punya intellectual. Tapi kalau itulah yang digunakan untuk menipu, besok nak submit, hari ni ChatGPT, tomorrow hantar siap, tak tahu apa benda yang ada dalam tu. We are producing actually not scholars, not future leaders, not future technocrats, not future businessmen,
but with all due respect, future cheaters. Copy And paste. that is Copy paste. copy paste or whatever you want to call it lah. Okay, so and that is very dangerous for the nation. Okay, for the people. Speaking of which, maksudnya orang sekarang ni kalau mau dapatkan info from TikTok only kan? Iya, mostly ya. Sebab dia macam diorang ni prefer video, lepas tu konten dia ada, tapi masa dia singkat. Like, Cuma benda macam gitu, cuma sesuai untuk certain type of information. Kalau cakap pasal makanan, Oh iya. okay, benda-benda yang serius kita boleh buat begitu. Macam table misalnya. Ah. Macam mana mau simpan table dalam tu TikTok? Itulah dia untuk certain things lah. Kalau you nak cakap pasal gossiping, okay, whatever lah, celebrity kah, pasal kawan-kawan kah ni, then mungkin itu terpakai lah kot. Ada juga dia ada juga bahagian SNT tu apa ni? Science and Technology. Dia ada juga. Cuma macam orang kebiasaannya bukan situ kan. Dia pergi di apa for you tu kan. Ya. Sana. Then they back to basic tadi lah. Those are the tools, information yang you boleh gunakan. No harm doing it. I'm not saying bad about TikTok. Orang sekarang ni jual guna TikTok, which is Betul, good. Yeah. Okay. Cheaper apa semua. Cheaper, betul. Tapi jangan sampai teknologi make you the slave to the technology. You can slave to the technology itu je. So itu dia berkenaan dengan life as a Dean of Faculty of Business and Economics. So sebelum saya tutup ini, kita akhirilah kita episod ni kan. Saya mau tanya everyone of us lah kan. Satu soalan is a yes or no questions lah, okay? Since we are talking about ChatGPT, TikTok and so on. Next thing, do you agree kerajaan ban penggunaan social media untuk budak-budak di bawah 16 tahun? Yes or no? Yes. 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 Okay lah. Agree ya. Ya, so itulah dia daripada kita. Terus tiba-tiba offside kan. Jawapan kau apa, geng? Kalau saya pun sebenarnya setuju lah. I think we need to put red line jugalah. 16 tahun is a very good age untuk kita 16 tahun ke bawah ni kan. Stay away from the social media, maybe spend more di luar. Australia begitu. sudah kuat-kuasakan kan. Australia, I UK think- is contemplating kan. Dan Malaysia dorang macam di dalam tengah kerja lah. Sedang kajian. in the planning lah. China So I dah think we memang all sudah agree. lama sudah. We all agree that it's high time lah for government to ban untuk budak-budak 16 tahun tidak ada social media account Media lah kan. account, yeah. Okay, itu saja untuk episod kali ini. Kita sangatlah berterima kasih kepada Prof Madia Dekan. Dekan macam agree lah kan tadi kan mau cerita PT-PTN Oh kan iya tadi. ya, next ya. Tak ada, Next cakap episode. you all buat. Next episode. Panggillah someone from PTPTN. Dia moderator moderator. So itu saja untuk episod kali ini. Kepada penonton di luar, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe dan jangan lupa komen ya. Komen. 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 Kita punya TikTok full dengan informasi, real information, bukan yang menipu. Dan sokonglah pergerakan teh tarik kami. Thank you. Bye bye. 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 Thank you. See you again.